87 year kaha asu wati faya tha Odisha wati faya ni kau ya watile fayo arfo bo September 5 mo su ke 87 years kaha asu kariye faya ko Odisha abuni ba ye Odisha bangma jagao flood ong to himba toi lomya tong areng mi school rono close ke ha himba school rono phungi a moming ke pa jagao toi lomya to muni ba ye Jini Prime Minister of India Sri Narendra Modi congratulate reha hamba khakchama kau sa Gujarat ni CM Chief Minister ta Bhupendra Patel no pura Bharat haktor India wo 30,000 is like coronavirus ko mai a akhe 291 bro thaya tha coronavirus biarang hamya mai 4.6 magnitude banglai phemi he sao Uttar ni Josia met to tourist no warning alert ria ha momi hingke National Highway Block ha Himachal Pradesh watiktor phaya ha ku khle mobile abuni ba ye je tourist berai to nei rono brang no phaita on bo situation no phaya mani bo tomai ke bari hamna he sao Mumbai ke ha 16-year-old kanai boy msa the tha sio inthi chaya momhing ke bong bini mta bai ba lai ha ke ha mobile game no to ye joto mampha takum khuro na ro fosa alat onai no moming ke budi ke boke haya bangma cash phaye tungo mobile game no to ye buthai lemo bank ni traim samsa ro mam phani credit card amba ATM ro ni rang brani top up ke mobile game rang spy mo amba bo bari ke misuse ongya to game no kha atun ke bo sok ni career no bosna me thamayo kha ajun ke bo dangerous pongya thamayo bo games le bike tha kaham kau tang ke bo bike tha kaham ke thamayo hamiat nan tha ke bo drugs bili den right abon step bo dangerous ongya thamayo arimi jo ta na ro mam phano ang request ke na ro ni saharo no sa guide ke ding Guwahati ni police 26 Myanmar ni bro rono arrest ke ha moming ke 26 Myanmar ro Mizoram ni address by ke fake Aadhaar card banai mi akhe takum korok na ro joto no sikna ta o Myanmar ro bai tha problem ongin tong arimi na ro abo Myanmar news nam chumong ke comment sak na de na ro khnam chuming ke ang Myanmar ni wang ke videos namnai akhe bo channel upload kanai himba na ro naim chuyang mo ke upload ke ya naim chumung ke comment section no sak na de sa comment bangte among ke bo ang Myanmar ni news no khna yo sai khna de nai akhe takum kurau ta onjura phone ro Khupo 24 YouTube channel no subscribe ke ko inge subscribe ke de moming ke pura deso ni Khupo India ni Khupo Tripura Assam bapa ni Khupo no na to nam bo e kaham bai hamya aring me subscribe ke de Khupo 24 YouTube channel no akhe takum kurau bo news phai me ha ke ha information phai me ha ta o bari ke ha lummo bo season no hamya ke lummo ma ke ha biaram viral fever hi o bai thake ta o bangye to akhe Uttar Pradesh sole 12,000 case mai ha ang phono abo biaram de sia mia sario aska samani mo ha mia mani sario satu ko mo bai se lumya thamu akha asta ma bo sia ke se chang mo bai bai thake chang abdikha umya thamu ari mina ro jotono ang request khamole bo si jono sari rawo bisi tui takko thai di akhe no bak chang tamayo de Tripura hawo KG1 singo class 5 ni jora school khlo nai tinin singo himba tinin chi khlo ha akhe bangma jagao ke bo Wednesday singo khlo nai narono joto bo information samse passenger train uchi khlo finai between Silchar in Assam akhe Bharvi in Mizoram Mizoram sanai misingo 541 coronavirus case amai ake positivity rate ke bo 31.02% Mizoram ni inya khini report hingke bo 8614 ake 413 times haro coronavirus case amai sani ni misingo bo ke Mizoram Himalayan state of Sikkim of Banglai pheni hinsa Nepal Indian bill kha himba tangha 400 kV cross border nu laimoma line 10 family akhe 25 voter newly joined kha Tripura motha at Nilkumar Para village under 50 Papia Chora constituency of Kumargat block takum corona ro joto no sikna to o beke Afghanistan situation ongeto imba Afghanistan no kuma situation ongeto na ro joto no sikna moming ka to opa Taliban ni capture amba Taliban ni control so ngeto ha Afghanistan
US ni military ro Afghanistan no bera tha inke Taliban ro tere jala kau ake brang tre ha phu kong buino sa tha inke US ni military ro Afghanistan no bera pa se bodike situation nge thong US ni military ro Afghanistan no bera thang pe ke brang bera thang pe pose brang ni manui ro brang ni slide brang ni jet fighter brang ni tere fighter manui ro ba jurdo nangma manui ro brang nang pe ya abdi keno brang ni fighter ro khnoya tha ke slide ro AK-47 ke track bang ma slide ro khnoya tha abdi keno slide ro no ke bo Taliban ro laha gari bai ke ake jet fighter ro no ke bo brang khunang no tha himba US any military ro claim ke brang abo important manoi je amono cholo ema himba amono start ke na mani ro brang pa kho pe na ya tha ake gbangma media ake trek gbangma social media wo viral ongye to Taliban role bono use khet sia himba brang le stone ace ni bro se are mi brang no brang le mahabasia bodiki ma mani ro no beke chole ne beke start ke nai ye abo kauno fero ye China ni foreign ministry spokesperson Le Jingzhou abo ke ha video tweet ke bong sakhate ha US ni manui role himba US ni fighter role Taliban roni bo ile thongna manui se ye purthim bini almost pa country Taliban ni against onye to for Taliban ro for brang for komia jesa being sai to for brang le stone as ni bro se awaja ma fighter ron maha use ke nai sia hingfo brang nuye to mata kum kro breke ke ha flight no ba budget fighter de siak ma exactly therefore US roni ke ha jurdo khat ma manoi ke ha fighter aircraft breke naronu itong na breke lengu khai tong abo desa brang beng je brang ni against so sai tong for Taliban dole mung sabo bonole use ke me for brang for khele pno bo ke ha brang for ke khepno ha chungpo lengu khale chungpo lengu le snap yo just look at part takum kro ini mo le mo no ngaro pula phai mo ke subscribe khatsa Ay, udah bang, karena kalau kamak lah.